Yewe ngeneza wethi impela sibona lapha nakwesilisa ke wasophongolo njengoba ke ekhala ke impela ke izimathonsi ke esola ke inyanga ke edumile lana ke enkundleni kezoxhumana niyaziwa ke ngokudoda mkhulu ke ubaba kaMashilane kanti ke wengeneza wethi impela yena ke losilisa ke usola ke yena ke uDr mkhulu ngokuthi wamqola imali ke elinganiselwa ku165,000 rand bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu la kwimboso sithi MTV asinethulele yona ke lensizwa ke ilibike ke udaba lwayo ake nizwele waqolwa ile nyanga le yasejozini abathi uDr mkhulu baba kaMashilane. Nami bengifuna ukuveza udaba lami manje mhlawumbe nami ngingasizakala ngoba lokhu ngahlala nje mangimfonela akayibamba ifoni naye wenza lena kunjani lento nakimi wenza lento ayenza kulomfo wanginikeza isikhwama kodwa esami ke sasihlukile khona ngoba kwathi mangifika la ngisifaka imali engango-1,000 phakathi bese ngiyasivala ngingazivula sahlala ke kimi isikhwama sahlala ngakhipha imali engango-150,000 bathi bazongenzela ukuthi ibhizinisi lami likhule nabantu bangene bengapheli. Ayisihlala isikhwama size sigcine sesingicasula ngoba ngibona umehluko ngibafonele madoda lento yena ayisebenzi but ugogo lapha besithi sokufonela ugogo lapho ukhale ngokuthi imali esikujaja yona incane sicela ukuthi wengeze u50,000 ngihambe ke ngiyokhipha u50,000 ngihambise ngiyokufaka phinde futhi ngibe nenkinga yesite engiyithengile le ePiet Retief eMpumalanga bathi bazongisiza nakhona angilethe u15,000 ngokufaka kushuthi soku165 manje 1000 ayi kufika nje ukuthi kimi ngangithathe lento ngiyibuyisele emuva ngoba isiyangicasula bathi hayi vele ngabe sisofuna ukuthi ayisibuyise manje mangifika le baphinde bakhulumise lezi zinto lokushoshwathayo lokhu ungathi kungabalozi kanti kwenziwa yibona ngale basithela ngale bakwenza into eprogramiwe le omunye uyacasha ngale enze ngathi lento iyayikhulumela kanti lutho into eyenziwayo lapha ngumuntu physical bathi angifune ang-add omunye u50,000 owesibili manje ngathi awulutho nakwamhlolo ngathi nje phinde ngathi hayi ngizobuye ngibona ngabe sekukhamba kwami ke lapho manje lokhu ngiyalifuna usizo ngiyabafonela ifoni yami abayibambi ngifone ngenye inamba bangayazi banakhonjana baresponde mangibatshela ukuthi yimi bavala ifoni azasho ukuthi umuntu hey anginaso isikhathi sabantu abadlalayo mina ngisho ukuthi yina ngumuntu imali yami engaka hey ibhizinisi lavele lafadalala lafafi mfowami kumanje alisebenzi since then ngase mina kwami ke ngibuya nasejele ngiyabona wangithakatha nje ngaboshwa nokuboshwa indaba yami inde kakhulu mfowethu but ngiyanqamulela nje mawungangisiza mfowami ungixhumanise nje nethuleleni la ngingathula khona udaba lami nami ngiyafisa ukuthi le ndoda ingibuyisele imali yami noma isale siboshwa ke manje ngoba ayi ngeke udlala ngabantu kakhulu khona nje engambona la ayemqola u15,000 uyabona ukuthi umfowethu loya akathathi indawo kodwa uthathela umuntu akanamahloni ukuthi uyakhala lo muntu noma esemexpose ku TV hayi ngeke bafethu sizini asinanyanga la siyihlalele sisuka sithi sofuna usizo bona babona amathuba basishayashaye bathatha imali ayikho into yamahala lamhlabeni uma uyitholile ngaleso isikhathi kwamele wazi ukuthi kodwa umphumela wakhona awumuhle ngoba ziyawunqanda umvundla phambili.